Nuayarana. Tapi teh nung aduh ayo sini ikuti saya terus kawan. Teh lemon heula. Istirahatna di masjid dan aya warung kamu enak sekarang itu ya. Ya mau beli di heula 27. Ada tuh jam 2 lah saya ada aja. Di mana masjid di belah? Di dia aya masjid enak aya warung. Kayak dilanjut deui. Paewa nek bae rumah Nuayarana. Nuayarana. Mending di dia atuh. Sok. Ada ieu. Masjid aya warung. Nya kayak di siuk. Warangannya. Mun Pak Haji, mangga Pak Haji. Siap. Nyantai heula lah kita mah nya. Jadi heula biasa teh istirahatna di warung teh Nung, di warung teh Nung tah. Satos ditanyakan walahir teh beres ka dieu data di warung. Sepi teh Nung aduh ayo sini ikuti saya terus kawan. Nih polo-polo teh Nung. Setelah diantosnya ngacir.